Reka mbasuhuze mwese mbifuriza kugira umunsi mwiza mwebwe mwahisemo kuri Jamani TV. Gedisali sadi nk'ibisanzwe muri uyu mwanya tuje kurebera hamwe amakuru mashyashya agezweho. Muri aya makuru ngiye kubabwira ko FARDC yokeje umwoto ibice bigenzurwa na mama 23 abantu benshi bapfuye gusarikaho muri Republika Demokarasi ya Kongo n'Uburundi. Impaka zikomeje kuba nyinshi kubijyanye no guhindura itegeko nshinga. Ndaza kubabwira ko Abarusiya bateruye intwaro karundura ubundi bajya kuzigabira kimwe mu bihugu bya Afrika, ariko ubundi icyo gihugu ni ikihe? Aya makuru mashyana ndagezweho nababwiye nibyo tugiye kunyuzamo amaso maze tuyarambure. Gusa niba utarakora subscribe nyamuneka akora subscribe kugira ngo n'ibiganiro tubagezaho bijye bikugeraho buri munsi. Reka nanzike mbabwira ko ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo FARDC n'abazifasha ku rugamba bakajije ibitero ahantu hatuwe cyane mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya mbere rishyira kuri uyu wa gatandatu tariki ya kabiri Gicurasi 2023 hagati ya saa 4 na saa 9 n'igice z'ijoro ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zagabye ibitero bikomeye ku gace gatuwe n'abaturage benshi ka Rugezi ko muri komine ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero byagabwe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze cyangwa se unmanned aerial vehicles. Kanyuka yavuze kandi ko kuri uyu wa gatandatu nanone guhera saa 10 z'igitondo izo ngabo zakomeje ibitero bitarobanura muri teritwari ya Karehe mu duce twa Nyamugari, Kivoka, Rutare, Tucugunti, Kaboneke, Rubiri, Mutara ndetse no mu nkengero zatwo. Ibi bitero nabyo byagabwe hakoreshejwe za drone ndetse n'imbunda ziremereye. Ibi bitero byatubye abaturage benshi bahaburira ubuzima, kwangirika kw'ibikorwa remezo ndetse no kwimurwa kw'abaturage benshi ku gahato, nk'uko Lawrence Kanyuka nyine yakomeje abitangaza. Mu guhangana n'ibi bikorwa rero by'ubwicanyi, umutwe wa AFC M23 wongeye gushimangira ko wiyemeje kurinda no kurengera ubuzima bw'abaturage b'inzirakarengane. Ibi nibiba bisobanura cyane ko intambara n'ubundi ntago irarangira muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ni nko kuvuga M23 ni nko kuvuga iti natwe turaje twegura intwaro ubundi koko tubahashye tubarwanye. FARDC yakajije ibitero mu matwara ya M23 nyuma y'iminsi mike impande zombi zivuye mu bigano byabereye mu mujyi wa Montere wo mu Busuwisi. Ni biganiro impande zombi zumvikanye gutanga gahenge ndetse FC M23 ishyirwa mu rwego rushinzwe gukurikirana iyubahiriza ry'ako gahenge. Tukiraho muri Republika Demokarasi ya Kongo kandi reka mbabwira ko abashyigikiye ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo batangiye imyiteguro y'amatora ya kamaramaka agamije kuvugurura itegeko nshinga. Igitekerezo cyo kuvugurura itegeko nshinga cyaturutse mu ishyaka UDPS rya Perezida Felix Tshiseked. Abayoboke baryo bagaragaje ko bifuza ko uyu muyobozi yakwemererwa guhatanira manda ya gatatu kugira ngo abone umwanya uhagije wo gukemura ibibazo igihugu gifite. Nyamuneka ndajyago babwire ko n'ubundi muri gahunda zose za Felix Antoine Tshiseked wa mugani wa Perezida Donald Trump, ubundi ngo ingamba ze za mbere no kuba yatera u Rwanda. Umunsi ngo yateye u Rwanda nibwo nyine azumva ko yatsinze. Niyo mpamvu muba mubona adashaka kwicara hamwe ngaganire na mama 23 nyine barebe uko n'ubundi bari abaturage b'abakongomani bavuga ikinyarwanda n'ubundi nabo bajya muri societe nk'abandi bakabaho nk'abakongomani. Ariko Tshisekedi we ibyo byose arabyirengagiza, ahubwo akabishyira ku gihugu cy'u Rwanda, akavuga ati igihugu cy'u Rwanda n'ubundi nicyo kiba kirimo kiraduterana nubwo ari abakongomani. Rero Depite Paul Gaspari Ngondankoi wateguye umushinga agaragaza ko itegeko nshinga rya Republika Demokarasi ya Kongo rikwiye kuvugururwa ko ryemejwe mu gihe cy'inzibacyuho, nyamara ngo ubu byarahindutse kuko igihugu kiyobowe na perezida watowe. Uyu munyapolitiki yasobanuye ko hari byinshi bidasobanutse mu itegeko nshinga risanzweho, cyane cyane ibyerekeye ku matora, bityo ko igihe kigeze ngo abaturage batore basaba ko rivugururwa mu rwego rwo kwirinda imaka. Kuwa 30 Mata 2023 inteko ishinga amategeko ya Republika Demokarasi ya Kongo yakiriye umushinga isaba komisiyo yayo ishinzwe politike, imiyoborere n'amategeko kuwusesengura byimbitse mbere yuko nyine uyu mushinga utorwa.
Gusa ku rundi ruhande ku batavuga rumwe n'ubutegetsi nka Deri Sasanga Himpungu uyobora ishyaka Envor, umushinga wa Kamaramaka ugamije kwica demokarasi mu nyungu za Perezida Tshisekedi n'ihuriro Union Sacrée rimushyigikiye. Sasanga yagize ati byose bigaragaza ko hari gutegurwa ikurwaho itegeko nshinga hagamijwe guha Felix Tshisekedi manda ya gatatu. Simbishyigikiye na gato. Demokarasi nibaho hashingiye ku mishyikirano irarwanirwa. Ansabye abaharanira demokarasi bose kunga ubumwe kugira ngo tubungabunge iyubahirizwa ry'itegeko n'itegeko nshinga kuko niwo mutungo wonyine dusigaranye. Aya magambo abakomeye nyamuneka. Aya magambo nta bintu byinshi ngiye kuyasesenguramo, gusa yire nawe ubyumvishe. Aya magambo arakomeye ati itegeko nshinga niwo mutungo wonyine dufite. Hano ni nko kuvuga ngo Perezida Tshisekedi n'ubundi aramutse yongeye agatorerwa indi manda, mubona ibi bibazo byose umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyuzemo iciyemo, n'ubundi ibi bibazo nta kabuza ko byakikuba inshuro zirenze imwe. Rero ku rundi ruhande umuvugizi w'ihururamuka ry'imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, Prince Penge, yatangaje ko itegeko nshinga cyane cyane ingingo yaryo iteganya ko umukuru w'igihugu atagomba kurenza manda ebyiri ritagomba gukorwaho. Penge yagaragaje ko kugerageza kuvugurura itegeko nshinga hifashishijwe inteko bizaba ari ugutatira igihango igihugu gifitanye naryo n'ibyifuzo by'abanyekongo. Ubwo Perezida Tshisekedi yari mu nama yo guteza imbere ibikorwa remezo yabereye Kinshasa tariki ya 8 Mata 2023, yaciye amarenga ko ko mu mwaka wa 2030 azaba akiyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bamwibutsa ko manda ya kabiri izarangira 2028. Ibi bintu nanjye ntabwo nari nakabisobanukiwe. Kumbe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo irashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo n'ubundi Tshisekedi yongere afate ubutegetsi. Ibi bintu birakomeye, ibi bintu birakomeye mwo kabyaramwe, ibi bintu birakomeye. Rero gusa abatavuga rumwe bakamwibutsa ko busigaje igihe gito cyane ngo manda ye n'ubundi irangiye kandi nazogere kongera gutorerwa kuyobora n'ubundi iriya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka ave hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbabwire ko guverinoma ya Guinea Conakry yakiriye inkunga y'ibikoresho bya gisirikare karundura bigezweho byatanzwe n'Uburusiya mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubushobozi bw'ingabo zayo no guhangana n'ibibazo by'umutekano bihari. Ibikoresho byashyikirijwe Guinea ku mugaragaro ku wa gatanu tariki ya 1 Gicurasi 2023 hari ku munsi w'ejo muhango wabereye mu kibuga cy'indege cya gisirikare giherereye i Conakry. Ni umuhango wayobowe na Perezida wa Guinea General Mamadi Doumbouya. Iyi nkunga igizwe n'ibikoresho bitandukanye birimo imyenda ya gisirikare za casques, imyambaro idatorwa n'amasasu nyine ibizwi nka antibare, inkweto za gisirikare, butine, indege zitagira abapilote za kamikaze, drone, izi zimwe zigezweho ndetse n'intwaro zifashishwa mu kurwana no kugenzura ikirere. Guinea ko numva yabonye inkungara. Guinea bagiye bayirundaho inkunga za gisirikare, ruva ko kujya gutera Guinea waba wibeshye. Perezidanse ya Guinea yatangaje ko abayobozi ku mpande zombi bagaragaje ko iki gikorwa kiri mu rwego rwo gukomeza ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Guinea n'Uburusiya bugamije kongerera ubushobozi ingabo za Guinea mu kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda abaturage n'ibyabo. Perezida Mamadi Doumbouya yashimangiye ko ibikoresho bigiye gufasha ingabo za Guinea kurushaho gukora neza inshingano zazo. Anashimangira ko umutekano ari inkingi y'iterambere rirambye. Reka nigire mu Burundi. Narajya mu Burundi. Ku ruhande rw'Uburusiya, intumwa yihariye ya Perezida Vladimir Putin yavuze ko igihugu cye gikomeje gushyigikira Guinea mu rwego rwo kubaka igisirikare gikomeye kandi gifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano biriho muri iki. Ariko n'ubundi nyamuneka muri iki nako muri Afurika harimo intambara nk'ubu nko muri Ghana, muri South Sudan, muri Burkina Faso, bitero by'imitwe yitwaje intwaro.
urumva rero kuba Guinea yabonye izi ntwaro bizayifasha cyane kuba yahangana n'ibyo bitero byose aho byaturuka hose. Rero iyi nkunga ije mu gihe Guinea iri mu bikorwa byo kuvugurura no kongera ubushobozi ingabo zayo mu rwego rwo guhangana n'imbogamizi z'umutekano no kurushaho kwihaza mu kurinda imbibi zayo. Nyuma y'uyu muhango Perezida Mamadou Doumbouya yagiranye ibiganiro byihariye n'intumwa y'Uburusiya bigamije kurushaho kunoza ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane hagati y'ibihugu byombi nyine cyane cyane mu bijyanye n'umutekano n'igisirikare. Ngaho reka nigire mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kuwa gatanu tariki ya mbere Gicurasi yahaye ishimwe umugore wa Angelina Ndayubaha mu rwego rwo kumushima nk'umukozi w'indashyikirwa wahize abandi. Ndayishimiye yamushimiriye mu birori byo kwizihiza umunsi w'abakozi wabereye muri stade Intwaro iherereye mu mujyi wa Bujumbura. Rero reka iyi nkuru Ndayishimiye nze nyivuge mu kanya kuko ndabona iminota ibaye myinshi kandi simba nshaka kuba kubita nyine ikiganiro cy'iminota myinshi, oya mba nshaka kubahereza amakuru nyine ya breaking news. Reka ngaruke turebera hamwe n'ubundi ni inkuru ya Ndayishimiye Vice turebe n'ibindi biba bigezweho by'umwihariko ku bijyanye n'intambara ya Iran na Amerika. Ibyo ari byo tugiye kugarukaho mu kanya. Reka nkwibutse gukanda subscribe kugira ngo inkuru n'ibiganiro tubagezaho ujye ubasha kubyumva mu ba mbere mu minsi iri imbere. Tubafitiye ubwino, tubafitiye ibyiza gusa. Ubwo rero gukanda subscribe nyamuneka nta kimwaro kirimwe, ahubwo no kuduheza agaciro nyine ibyo dukora. Nge Disale Asadi, iyi ni Man TV, ndabashimire. Reka ngaruke mu kanya.